la iwan ye kendo yu minister in charge of soil and water conservation kalor benbo ye kene ka dorkas ba borok jaj ni latip ba kene ka soil and water conservation department jom ka sarkar jila kasi implement ye kene ki project ki scheme ka ba la ai ka sarkar jila ba sarkar kami kum ki IWMP EIBVP RKBY ba kanaba ngolur te hadin bingin lagi bagai mensuat sebentre binte kene ka department tengilap kibun ki jungduna ba tengki project ki collapse no kelon dan kami yang pajungi di top ini ke broadcast man IT no segi kontraktor. Tekai ke persetujuan pak keju ke intention jom kene ke sarkar MDA pemerintah si kila ya sign ya kata ke MOU bat kita ki community dan DBC community leaders kabala section deka Asian Development Bank kumba arpui kelor. Dah hakane kejing yang keror ban hakane kejing thok kejing ya thok kejing thok kejungi bangingi kwa bet man ai kam ai jam ye kini ki kena samlang nang start ning bagi tu ki register kontraktor bagi yo apa ban sia benta tang katu ko pong arpui kelor kadang dei tang jongka is kasih health kaba new keror kan dei non engineering ke bentre lang da ka bang guide ke department ya ki community leaders lani kita ki BC bat jika te ke batam kin ai no ka tendar ya kita ki register kontraktor